ka India kam syam lapdiang batkan pediang ia keno ka jingkam badai kari Amerika bakala penyasuk ia katma hapdeng ka India bat ka Pakistan. Menteri Rembadu kari India kata Narendra Modi ulayathu bat ongsai hau Presiden jong kari Amerika kata Donald Trump hakas balang bakarai jong ka India bat ka Pakistan ban pensang eno yaki kam sipai hau benaime kadai kabala sim bej hakapor bay yakren hapdeng ki sipai jong ki arliang mamla bat klem kano ka jing penyasuk nakari Amerika dakaba penrem persa yaka jingkam jong unong yalam jong kari Amerika ba ulap pensange yaka jing yalek tama kani kamat kalapau haka jing kren lengba kapun kabalas dang katkum ka jing kerpat jong Donald Trump hadin baki arngut kinong yalam kim sem layo yakalat ban yakendo haka jing yalang jong ka G20 hapo kari Kanada namar ba presiden ka US ulalik paino syari Amerika haswa balabu yakpor ban yakendo ong menteri ki kambari kari India Vikram Misri haka jinge keren leng baka pun Modi ulak keren syai haud Donald Trump babaro kawai ka jingjia jong ki sausngi jong ka jinge kan art sipai hapring ki art li kiri haka nyau tarik haduk ka sipau tarik ubnaime yakimat kum ka jingete kular kayi pateng hapdeng ka India bat ka US lane ka jing penyasuk da ka US hapdeng ka India bat ka Pakistan syam layak keren hakano por bat hakano ka kerdan Donald Trump udai banungkong ban penbena ban sang eno ya ka jingele persya hapdeng ka India bat ka Pakistan haka shipau trek ubnaime bat ka Amerika kalabatai ya ka jing pensang etma kabala penyasuk dakawari Amerika nadu katai kaporu Donald Trump ulakam hapalat ki pausin ba ulap penlong ya ka India bat ka Pakistan bakin sange eno ya ka jing kun bat ulap penunkam ya ka jing berngamban sange ya ka kayi kapeteng jong baru artli kiri kani kadai kasin kabankong ba ya ki jingkren jong Modi halor kani kamat lapan pau paiba bat hakipor baladep tangki he sorkar kilak kentat ya ki khobor badon benta kari Amerika haka jingya sngotu jingmut hapdeng ka India bat ka Pakistan ban penkutno ya ki jingyale persya kibalami hadin bakan New Delhi kelasdang ya ka operation sindur haka new trik benaime ban yartmai ki jakasa bat ki jaka belari tengen jong ki leno hapo kari Pakistan ki jingsha thombor jong ka India haka new trik benaime kilap penlong ya ka jingya kan art ka bajur pha kabala ne sausngi Misri ulong ba ya ka jingya kendo hapdeng Modi bat Donald Trump labu hakapor badon ka jingyalang jong ka G20 summit Henry syamlala satia ban penlong namar bau presiden ka US ulalik paikloi sya Amerika hadin kata halor ka jingkerpat jong presiden Trump kini berangut kinong yalam kilaya keren lengba kapun mentah kasngi ulong Modi ulong hau Trump bahadin ka jingsya thombor hapalgam ka India kalapan sngau syaka perthai barok kawai ya ka jingkut jingmut jongka ban simkia persya ya ki kam leno Modi ulong baka India kalatmu tang ya ki jakari tengen jongki leno hapo kari Pakistan